الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Pamangnin tanong si Allah subhanahu wa ta'ala apakang barakat niyan so mga oras tano, so mga mortano si itano mo sar si iko ikasusu at Allah subhanahu wa ta'ala. So lalayon tano ko sar saya terma katero agyang kutwa rugurugod itano di kaprugurugod si iko mga ayat Allah si iko mga sabdan o Nabi sallallahu alaihi wasallam agu supad si iko mga adat o mga maranaw. Kimoto na ay niya kabagantan sa rugurugod siya ging kaya record tano naging kutwa Pitero o isa ko mga ulama, sheikh siya ki niya Hasan Ayub atigi na suka pamilya na miya balois kaniyan member o simba. Aya pakaantapan niya sisaging kutwa katero asuka pamilya na miya baloy member o simba na apya andeng katingra na pagkabaloy balas. Mana niyan, na kagi su pamilya na maadnun suama suina suata. Na sukapipya uwata si ikoloksiyan na mababaloy to simba. Klidang ka sumambo solokas na sukatarbiyaan yan, sukapipyain yan si ikwata yan na kay mo to mababaloy simba. Si ingkap man kilinga amay kaso kapakapupantag udua katiwalaya sukapipya ama si ikimisisyan nagyo tumambu na simba kay mau tumambu asuka pupipia o inakimisteryan na lagid no tumambu simba. Saging record tano na nakabgantan sa mapunto ka usayan so makapantag si iko kapipia o wata si ikong balaalok siyan. Si sa surat Maryam na inaluy Allah subhanahu wa ta'ala inirupan yan so Zakaria si isaging kutwa lalayon yan di ikan dua kapamang ni si iko Allah sa pakailain o Allah sa watayan na inipansirun o Allah at yari masupang ninyan aya kinirupaanon o Allah na tigyan at yari masupang ningka na pagkailay ka sa wataaka ayangaran yan na su Yahya aya kubaloy abtad o Yahya na maunutan maalakan mapiyay kaplok-lokas. Allahu Akbar walillahil hamd. Ay inibantugun wallahu subhanahu wa ta'ala menangya ki ini Yahya ipmbo ta Zakaria na mababalois kanian mapiyay kaplok-lokas. So Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inamyaloy pianutulian si iku sahih Muslim tigin si iku mga sahaba niya na adna sa kataw ama babaling si isa Yaman ayangaran yan na si Uwais al-Qarani madaklaging kutwa mga sipat yan na aya Pitero o Nabi sallallahu alaihi wasallam na siya ki utu Uwais al-Qarani na adin ina yan. Tanto kumapia alima inyanon sa kanyan din ipis kuduki ina yan. Kay moto na ayapman inibantugun o Nabi sallallahu alaihi wasallam amya baloy menang ihaki utu Uwais al-Qarani nagyang kutwa kasasa kudu iniyan kapipia iniyang ki ina yan. Mialoy si isaging kutwa hadith at igu Nabi sallallahu alaihi wasallam law aqsama ala Allahi la abarrah upama katumapenay si Uwais al-Qarani mamang ni si iku Allah subhanahu wa ta'ala na tirimaan yan aging kutwa pangninyan ang kainuto na sabab si isaging kutwa kapipiypiyain yang kuina yan.
Ayarugu-rugu na ayari asubutin roo naswata nasuka pia ini yang kumbala aloksian nagyutui kapakasalangian sa maliwanag yang kutui lalan gunsi aka kekuaan yang ko ungaya akabayan na saknarya adna loksian nakateabis sumalbuda pagukitan kakekuwa akan si iko masisingay akan na panamaran tanwi pia-piaan tanwaging kuto mga loks tano sa di tano din isampay maumaso oras kadalungan siran si iko mga matatano. So Ibrahim alaihissalatu wassalam na ayaman asikarito sa kinimbuwataan niya si iko Ismail alaihissalatu wassalam alawan niya na maunutan awata guaniya tu tirunun unabiya watakulayakan na pititaginepakan na mapagkurbanakan ska na tigi na makulayakan amay kaginan isuguan rakaw agama ng gulaw laang ka. Unam udakam bawa tao Ibrahim na adin amayan na ayabat tadi amayan nasusupak niya siya ini Ibrahim alaihi salatu wassalam kagim bidasiran sa panarima bidasiran sa kapit nam bidasiran sa amanan niya na akida. So Ibrahim na maubaliw ang mapaparatiyan na siya maiyan na kafir uungkir niya sa Allah. Uway nadadno to makaalang ko Ibrahim sa kapiya ini ang ki ama iyang kaayadin aminida katamini surat si isa Quran na amakulayakan na amakulayakan. Inong kaya ni pisimbaaging kaya barahela di kaniyang kenagnagu di kaniyang kilay agu di kaniyang kumpiaan. Dan yan din maprarasang siya maiyan na bialasan o Allah subhanahu wa ta'ala na piya kailay niyan sa wata iyan ada lagi diyan amapiya. Yang ko to ibtir untanop man mambu aswari suka pipipi isi ekolokas mababaloy amnang mababaloy abantugan kikuwa si isaging kutu ayamaanan yan naman didingan wata akakuan yan nun. Ayam ya kareyareyag example tano saging kaya record tano na sa kataw amama ada lagi diyan ayamaanan yan na milyonер malait tamok palayatan ron mata o si iko ingaran yan siya kini Saleh bin Abdul Aziz Ar-Rajhi. Dahil lagi din amanan yan na mapasang ikang gelebek sa mapia. Sumya kudu si iku mga duat, sumya kudu si iku mga miskin. Na aya katiru iyan na aya kaya pakalala aging kuto mga bisnis yang katanto kumadakal sa mga kumpanya niyan. Aya miya aloy na 20 agusyaw. So yamanan niya na subusumitongon akumpani akadaklian na sabab na tigyan si iko kaya tarima Allah subhanahu wa ta'ala si iko pangnirakan o inaakan namin barakat kalangwan abisnisakan. Allahu Akbar walillahil hamd. Iyari yamanan niya na sakitan wa adin ang mga loksiyan agususirano tuwe yamanan niya na kaya dalungan sa matayran aging kuta mga loksiran. Natataros ni Randin aging kutu suguan pagkabubayaan o mga loksirang kaging kutu ikaw unutirang ko mga loksiran. Pamangnin tanong siya ko Allah subhanahu wa ta'ala adin kakwatano aguna si ikop kanagtano ayamanan yan na mga ndauan o agamap din tanong yan si isaging kutu managtano so mapiakatiro na kaunutan tano kay so kapag kanaga si iko katao na di niya narimi pembelag aging kuto kay penggulalan nun kaya kay ibaratan yan na lagid aging kuto dalendag aguso kilakilat ama kasi sarta iya di makapembelag aging kuto kapkakweron sa guna hada wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa barik wa sallim tasliman kathira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.